how do we work as a team. Thino cio thithuritwo ni anyitite miya mavinya matheru mai kaunti ya Embu vindi ya kuvinga mathomo ma miaka 3 maria makoretwo makirutwo kwi atumia aria mai biacara cia wendi wa mavinya matheru ta njiko cia kiriu kuma kaunti cia Embu, Tharaka Nithi na Meru. Turahoya muno county government cithie na mbere ku ensure that undu ucio ndona kinya mwisho tondu practical action ni yathie ithie na mbere kukinyia ndumiriri ino nigetha ona magika maundu mao ma county planning makamekaga sure kwina budget ya energy. Tunotite muno ati maundu ma energy ni marahana ta maraigwo kando na matiraheo the support that it is needed. So ni turahoya muno county government mathie na mbere guteithiriria atumia acio tondu ni andu merutanĩirie muno, ni tuonete haria majirie makianjia na haria twamatiga ni handu hega muno. Kuringana na ruvungo rwa koromata maria matũrigicĩirie rwa practical action, atumia no nginya magwatwo mbaru na ũteithio wa mathomo na mbeca ni tondu mainite miria kuvotithia mwenge maturari kumbatia utumiri wa mavinya matheru mĩciĩ. Tukoretwo tugisupport atumia 400 kaunti-inĩ icio 3, no tukauga kaunti icio ni nini, atumia acio ni anini tondu andu aria mari kaunti-inĩ icio 3 ni aingi kuri 400. So ni twarehire partners aria matutite wira nao renewable energy companies na nio makoretwo makimateithĩrĩria na other technologies nigetha mahote ku reach a wider market na in terms of even affordability. Nacio thirikari cia kaunti kigweta mathina ma mbeca ta gitumi kinene kiria ikoretwo itakuigithia wa kubigana kwi ruvonge rwa utumiri wa mavinya matheru gukukiranira kuigithia makiria ruvonge ru wa mwaka. Ni tuigite riu mwaka wijite ni tucete budget na budget no tukauga antu baria implementers no bakamenyaga priority ya mbere no budget making yambagiria kuma from the grassroots bakaola rungamite tari wa department ya Tharaka Nithi ya engineer gite amenya priority ya ke department ya energy ni iriku amenya ni uri bare turenda green energy area renewable area gatedia our people kuya aria matethekete na mathomo macio ni maugite ni ukorwo wi undu mumu muno kureta mugaruruku mautumiri wa mavinya matheru kwi mwingi gutaina unyitaniri wa kwigana kuma kwi thirikari cia kaunti. Through the various partners wametuinua kidogo, at least tunapata kakitu kwa mfuko. Hiyo si kusema ati tumetosheka, hapana. Tukiingia sasa kwa budget mzuri tutaweza ku reach many more end users kama mimi mwenyewe. Vanduri va Inoro TV ni kaunti ya Embu, Nebeta Dennis Fundi.